Menteri Ketenat PHG jong Sarkar Jala bat Mawphor Mawphor sonsi ba Renikton lingdo tongkar ulo ong ba dalilai ailat ba kipai ba kin hab ban ya Pein ya jingkot jingkia bat koroi kapar lengbau Uranium. Haba keren bakilap tai kubor mentak singi ba Renikton ulapun pa yu jingsu Khiah halo ka jingsu thu bakala jongi katu kat ningut kipai ba halo ka jingkran jong hakawe ni kilap tai kubor habai de bat koroi kapar kabanwan ladat onti Uranium. Ulo ongru ba kipai ba kimdei ban sunguthu bakla namar mau kumu menteri bat MLA bat kumju ru ke parti HSPDP boro kawai hadu mentagi yang lang siteli ban persya ke jingti Uranium hapo ke jala bat kamtam hadum yasian. Hakabai dei bat kenika uranium mining. Na kwa ban yaitu ipi hangne ba kajingkan ke statement ke banga ai kas dei kajubab ya kijingkeli ya kiba ladon bakali na we naki reporters but kajingkeli ru ka interview kajingkan ka dei haka English tengah kwa berklarify nang kong kidon kiba ba kiba konyok ba balai brand parent tendai namar ba ka dei ka kubor ka ba interview dekat Pein dengan haban jawab dekat Pein. Nanti kepa ada kalau makidon kita suatu bakala kabidei bat kibom sengutu syai la manga kumu minister kumu MLA bat kumu general secretary jong parti HSPDP la ngapersyak nang kerjaan yang kejiti uranium. Bat nakalian jong parti HSPDP na kalian jonga minister ke parti bat kumu MLA jong Mawphor konstitusi ngiyang langkawai ban persya ya kajinti uranium hang ne ha state jongi kamtam hadom mesen kedi kata ya ba kwa baki bakin syai kanom don kan ka jisutu bakala unnecessarily baki breu ke sutu bakala bakin daw yengi langi kersyam nengi persya ngila jukren lenter bagi persya ya kajinti uranium bat ngin yai persya ya kajinti uranium kedi kata ka phang ka ba kwa ban syai breu ni pi no tok bor ba penyarap lem ban tarifai ban raklem ke ke jing sisa ba ki ba ke syai pendon kan no ke jing ngau ke jing bob su tho e ka to statement ka bang ai kedi namar banga la jubab katkum karkom keli jong nong keli akwa ban syai kata ba kedi ke jing jubab jong ai karkom keli jong nong keli hak ba keli hak to kom ngala jubab kum tu jadi nak tak tahu bah kerpat pajak lagi nonton kan kono kajing sengau artatin nak keling jungi nak keling junga kum MLA kum minister bat kum general secretary ke parti ngi yang lang kawai hari muta bat kasai bah bagi persyak ya kajing ti uranium kalau ong syai bah nginam la banyak Pein ya ki development bat kajing ko Khiah kabamut bah tang nomor banyak development kamut bangin syak nak berti uranium kelem berkali ko Khiah kan mereka kata ngi syai muta kan ko ba kasai bahadu mentana bagi sutu makan tak ke Khiah tinggi persyak bagi ti uranium di persyak ke ti uranium nak daw baron ke tak ko Khiah bat kalau ke persyak bangila persyak na bersua bagi ni persyak heru marba ngi ngim kwa hiban ya Pein no ya ke Khiah jong ki pa tang na kapta ban ti uranium